Active member kasih otomatis council ba Winston Tony Langdo bupe ye tena trade ra pentip hapok ing raba thawan mataksngi ba kajing pendiang ye Khrdop krong khajna ha Umdihar ribo district kamdai ke bolong bean bat ke isi hadu menta kadang ap ban yo ye kajing ya kren ke basyai bat ke bor district ribo Halor kajing let khang ye Khrdop klem da kanjok ten ye council UIM ra Jubab ye kajing kli wan ra da noyam goling persya ubak titas duel kan mentagasngi hapok ing dolbar Halor kajing syak khang ke Khrdop krong khajna ke council ha Umdihar ha ke bor district UIM wa kubur ba kani Khrdop kla syak khang Henry nakal yang ke isi kadang ap ban yo ye kajing ya kren bat kesokar nama ya katai ke Khrdop la sulet khang jubol klem da ajing tho syak council wa ong ru ba ya menta sipol ya ke Khrdop ha Umdihar la su pha pensanga su sipol da hadu ban yo ya kajing ya kren basyai bat ki bor district UIM wa kam lu ba council kam simma penyang ba ya Khrdop ha Umdihar berkani kadai ke Khrdop ke baladon la katu kat ni Snem bala aiwai syau ba pendap lang ding do Halor kijing kali UMDC ke MDC nanong sikan ke kongres kapuri ba kat kum hukum ke yang ke syari omla ban penyang ya Khrdop ha kino ki srok ba ni national highway UIM orang bakat kum kendon ki an ke council ke sutu syai ba ke klem penyang ya ke Khrdop ha srok ba ni apok ki bulletin boards ki badan apok office andrai kumbangin tiap lang baro nadu meneng la ya ong bakal ada lingba ki applications ki bangi yo ban pediang bat ha ka baidai bat ke jingkeli ke ba ikeli ke ba kham hadien ngamdon ka number ke ba ikeli kat nung yo pediang haki Snem ki beladap require notice ya kata rasa don't come andai ya ka ba menta ngimpat yo ban assess namar ba kam kadang ya tang arbanai don kikit sebaya tang shibanai di ngapat la ban ai kat nu ngi krong ha kini ki kindiat banai ki bangila ada ai kini kikit sabadang long too early ko masyu ongno ban assess ni ban yo e reports na kitu gilesis kat nu ki krong ha kini ki banai ki beladap Sebenarnya benar-benar agak udah ya forest nak kalian ka isi jungi ngina syong bagi narai bagi net departmental ya kan iki cuma forest pat ki bapak yang tu kita ki staff cuma forest department type Jubab so benar benar lada ngi ong maka don em ka transparency lada ke department kan pet ningkong abang isim yang kena kerai nak kabentaban le departmental nomor pangi bagi staff jangka forest ki Kambon don ki staff aki per ki bangin ong ngin bu shwa kata ka jing bu Ahmad bangin num syanya ya ki brio ki bateri for office and council so ya kata ka benta pihak pelacuan pihak peking ya ka benta ka ya kini ka Snem ka benta hato kata ka kom lum departmental kala nem man kan lum kham ba ne kham janai banyak ka ba ai disi ka bagi julek menchua ya kata long ngahap ni bishar andala adap andala pe kan ki Snem ka ba menta ka ya dewe pin ong bai rek haduk ando kalong transparent ya kata te ngahap ni bishar andala de ka lenti ka bangi ya pe la haduk ando kalong transparent nomor ba pisut po ida ai lisu kalau kumjo hi omba ayu la dangi ale departmental ru ke bagi ke officer ki le ke gunang tu kong pi ngahap ban nikong yang hapan shim ke jing shania ashwa ya ki officer ki badan apa ke department hadukan no ki la ban precision marbaki ki don hakan ke office ya hapan sutho ba ki train nang ne ki don hakan ki yo ke jing besayeng besar sam nang ne ke office ya haduk kan no ki ai ke jing shania ka papakan na ka banta ban le ya ba hatam na ka office kata di ka ba nakaliang juga ngabu Ahmad bat ngakimilan tihi ke report ke bab tikena intrio adalah degapor ka bangila ban ai ka comparative study apreng ka ba mensyua pat ka bagi mentah tas ka mode of operation ka ba dai bat kini lada kilap ya ki kali la ni ki drop ani ki bus ani ki no ki vehicles ki ba travel without proper documentation ya jing batha ka jungi ki lesis ka dai ba kin impose ya ka fine ka ba nilabu kat kum ka badan work order rom ha ka bai dai bat kini ka giat ka ba rio ka balong ka ba dai po Umdihar
Kalau nggak badai kembalapan pau di LO bahkan ni kegiat lah syakang mentah syukur. Andai nak kalian jong ke isi ngidang up ya ke official communication nak kalian jong ke government. Namar lah syulit kang dah ke bor ya ke kegiat. Klem dah ai kanu ke jingtho syangi ke district council dan ya ke isi. Ni nak kalian jongi ke isi haduk mentah menye ngidang up ya ke proper communication hakabaidai bat ke kegiat apa Umdihar. Amar kumpa filatip, kumpa filai ke media reports ki befer. Shimla penyeng bianya kini kegiat apa Umdihar. Kini kegiat ke beladon. Takat tu kan dia teliki Snem. Hendrai Halor kata ni nak kalian jong ke isi ngidang up ya ke official communication. Tang laki media report sendiri ki verbal communication ki bangila ayo ban UI. Hendrai nak kalian jong ke isi, nak kalian ke jonga ngadang up sa haduk mentah ya ke official communication nak kalian jong ke district administration hamtam UDC jong ke riboy bat balai bo ukhang ya kani kegiat namar kejing ai kejongi ya kani ke work order nadi ke lisi ba pendap lang ding do kamdai ke babian ila ai da ke work order bat ila ai da instruction ke basyai ya ke ai ke ba idei ban le ha ka ba idei bat kegiat po Umdihar tika Jubab kejonga I member ke long tang kemia syongkonor budan burom bahaduk mentah ngidang up ya ke official communication namar banganget bat ngatip ru ba ka district council kejongi bat mangi ke bodan hangni ngidai ki elected members trong ka house ti ngimnumla ban syupediang tang da ka media report seni tang da ka verbal communication jongno tingi kwa ba ka district administration kamtang UDC na popoi un ai ngi de ka jingtho nang bangila bangin yashim ya ki sinjam nang ni syahmat ya ke ai ka bangidai ban le status haduk mentah kabidai bat Umdihar ila syu pak sange syua syukur tat anda in seyo ya ke clear communication ya ke ai ka bangidai banle nang ni syahmat boleh syubun Mr. Syongknor badan berom ai ku play honorable member ibla apu ingat ku jingkeli Beringkong kamdai ke illegal check yet but ngam ong hiru baka district administration ka bakla hendrai katkum ki ai ki kendon nakaliang ka jongiru ni sngo thu shai bat pin beben bangi kham set ya kani ka giet ha ka surok ba ni kham pen thut ya ka ya ka yeng jong ki kali ha po surok ba ni tan ibu igre ka giet 15 meters and above na ka surok ba pangibu ha po ka bailin but kadon ka ruling jong kawai ka case apo Giant Hills District Council ru ba kita kilisi sidang yo ban operate pat kat kum ka jingong jong senior council hakatu ka jing ai Jubab ka jong uru ka baong kum ni sya enga Mr. Syongkonor ngan puli ka ni the learned council has maintained that the check gate of the petitioners was not erected on the national highway but about 15 meters from the same on the lay-by and as such there is no question of violation of the set control of National Highway Land and Traffic Act 2002. Nah, saya dia kini ke example Mr. Syongkonor sir nomor balai habang ila ay kini ke gate ni sngow thu bat ngitip syai pangimla ban obstruct ya ka jingyat jingyang jong kikali ha surok ba dei Halor kata kanong rim ba ngida ay da ka special instruction ya iba pandap lang ba in bu ya ka checkpoint ke jong I lani ka check gate ke jong I Khatsan meter sheneng haka bailin kabadon hangte hapo Umdihar but in the page du ni lalet la pha ki officers jongi bangin lej ban page ya katu kajaka ni la comply ke rules tang ba ha ka bayadei bat kani ka pamanta bali ngong meneng gidang ya bu in abian seduk menta namar gila batha I senior council di jongi ba in wat penya yang baki rules wat ki judgments ki befer ka bayadei bat ki gates ba in yo ban pentrekam yang ya kani ke gate sa sisian but ngai ka assurance ka house ba lada ka anyi kam sya ngiru ngimnum yele persya ya kita ki an ngin put berhenti but de Halor kata kanong rim mga banbiang sa sisian banga kwa da ka jingho ka belong official na ka district administration but kamtam no deputy commissioner jong ka Ribhoy district ka kerteng jong ki bayo ikini kendai sir akabidai bat ini kendai ki check gate
Panikong kadai po Beltuli Molong Sidarship East Khasi Hills. Berteng kiba yo ya katu idai ba rishan lang nong sit. Hakabai idai bat kamaulendap umsning bayo ang tu idai balum lang nong bri. Hakabai idai bat apo Umsiang Riboy District. Berteng idai ba Matthias Mujai. Apo Umyam Riboy District. Kamshaps Iem. Hakabai idai bat Yongkuli bayo idai ba Niki Nongrang. Hakabai idai bat ka Umdihar berteng idai pendap lang dingdo. Hakabai idai bat ka Atiabari bayo idai ba Samson Karlingdo. Hakabai idai bat Borsora Southwest Khasiels ba Rijit Thongni. Bat hakabai idai bat ka Bagli bayo idai ba Wan Kitbok Nongkenri. Katkum ka jingtip ka jongi nakaliang jong ka office. Kini ki kendai tili ki gates ki banging nila ai. Ki bangila set up si ki jaka ki paper. Idon ka jingkrong hendrai katkum ka jingpen pau ka jongi member ibadan burom. Adu mentang im shim layo jingtip nani ban verify with facts. Tada ki don ne em kita ki bakrong palat na kini ki kendai tili ki gates ki banging nila ai. Bat ngaken tujur ru lada i members idon ya i evidence ni ki facts ki ba i tip kat kum ba i ong mantan bi yo ka jing ujor ngan dalong ba comment ba lada i member ila ban ai nani ban pen i shengi ka isi ba akum kinu ki caka ba kidon kum kita ki jing krong ba like ni kini ki kendai ni ki gates ki bangi ai mas station penorsa kum lapan pa tu ka jing peli khat RC but the question does not arise nomor ba ya kini haka tu kapor ke ba yo ban page ya kini ka list ke badon bat ni ban ai syaki brio ban yo kini ki gates por kalakim bat ni sudai ban pendap no ikam marmar ya ka baidai bat kini nimshim lala ban ai ani khot tender andai ni shuyo ban priang ya ki applications ibopoi hagani ko office. Mr. Chairman, sir, but penbet ya kejing ong jongi MGC. Mshimla ai tangi kibrio ki bai kendu yang ha. Andai ya ka application la pak si secretary jong ka office ru. But hadian kata ngilayo ban compile. But hadian bengilayo ban compile. Ni page ya kibrio ki ba ai ya ka tor ka bahe. But nila jit kat kum ka jingla ka jongki ban bu ya ka dor ka bahe. Chairman Badan Burom, adu menta ngipat yo nakaliang ka jonga ngakren ngapat yo ban verify physically ya baru ki khandai tili ki get but katon ru ka plan ba desi hakini ki kindiat ngi tayo ne benai banwan nin seyo ban lek pet ki jongki khmat ya setting up jongki bailin sakabai dei bat kini ki gates nga assure member ba kali gani ka jingkali ba because of the time constraint ka bangidon hakini ki kindiat penai kula adap ki bon kitam ngej scam ba nangni syahmat nginyo banlek ban de ya ka physical verification ha ka baidai bat ka setting up jong ka bailins ha ka baidai bat kini ki gates ki bangila ai sya kini ki lesi ki joni tat hadu mentang ka daitang ka Umdihar ka bangila ayo banlek ban yapet bat ban confirm lagi jong ki mati but ngej scam kini ki gate ru ni sayo banlek ka physical verification kawai ka gate ka bangila alert kini ki lesi na kawai ka jaka haka gate ka bangi alert di ba rishan lang nong sit the least amount per annum kadai prapo hajar haka baidai bat kamaulandap sning the least amount kadai shilak arpo hajar haka baidai bat siang the least amount kadai rupo hajar haka baidai bat umyam the least amount kadai shilak sanpo hajar haka baidai bat yongkuli the least amount kadai shilak rupo haka baidai bat Umdihar the least amount kadai prapo hajar haka baidai bat Atiabari the least amount kadai shilak sanpo haka baidai bat
kabor sora kali samaun kadai nreupo but ha kabai dai but kabagli kali samaun kadai silap arpo haja i la kumnu expectation la ni kajing lenti kejongi na kini ki ndai tili ki gates ba ila ai shaki piu boker expect in revenue kan bangin yo long ndai lak rapo haja